S obzirom na izrazito niske kamatne stope na oročenu dolarsku štednju, prošli smo mjesec pokrenuli novi fond. Niko, možeš li nam otkriti kome je namijenjen Intercapital Short Term Dollar Bond fond? Naš fond namijenjen je svima koji imaju dolarsku likvidnost, a u bankama nisu dovoljno nagrađeni za držanje te likvidnosti. Kod fonda bih posebno istaknuo fleksibilnost, što znači da investitor u naš fond u svakom trenutku može ući, uplatiti, odnosno isplatiti novce iz fonda bez ikakvih naknada. Istaknuo bih jednako tako i nizak rizik, odnosno fond investira u najsigurnije vrijednosnice, odnosno u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država i kratkoročne obveznice Sjedinjenih Američkih Država, te bih istaknuo niske troškove, odnosno klijent za investiranje u taj fond plaća vrlo malu upravljačku naknadu. A možeš li nam otkriti vjerojatno ono što najviše interesira potencijalne investitore, kakav prinos oni mogu očekivati u ovom fondu? U ovom trenutku govorimo o neto prinosu od 4,5%. Na sličnim eurskim proizvodima prinos je nešto viši od 3%. Zašto je dolar u tolikoj prednosti? Iz razloga što Fed kao monetarni autoritet Sjedinjenih Američkih Država referentnu stopu dolarsku drži na višim razinama. Ona se trenutno kreće u rasponu od 5,25 do 5,5, dok ECB u Europi koji definira eursku referentnu stopu, ona je trenutno na razini od 3,75. Stoga investitori u dolarski kratkoročni obveznički fond mogu zaraditi viši prinos nego investitori u eurski kratkoročni obveznički fond. Obzirom na tu razliku, ima li smisla da se barem dio eurske štednje prebaci u dolarsku? Tu bih rekao strogo ne, iz razloga što govorimo o najkonzervativnijim proizvodima, a za eurskog investitora, što većina ljudi u Hrvatskoj je, promjenom znači eura u dolare izlaže se i valutnom riziku, odnosno riziku promjene tečaja euro-dolara, što gotovo može u potpunosti ovaj izvjesni prinos umanjiti. Niko, hvala ti na tvojim odgovorima. Dragi gledatelji, hvala i vama na pažnji. Ukoliko vas interesira ovaj fond ili neki drugi od fondova iz naše palete, slobodno nam se javite ili se prijavite na sastanak 1 na 1 putem naše web stranice. Hvala.